Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho muherereye banywanyi mudateba kubana natwe nga kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi ikwigenekerezo rya 15 umukakaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibikomeje kugenda bigaragara. Turerekeza Kremi ahafatiwe abasore benshi ndetse bikavuga ko uru rwaruka ruriko ruragenda rwibonekeza nga mu gisagara cya Kremi rufitanye isano n'iza Sarambwe muri gahunda ikomeye yavumbuwe na Service Nationale de Renseignement ndetse na Demiape. Turaza kubabwira ibikomeye biriko biragenda byibonekeza mu bice bitandukanye birimo Kremi, Kakuni, Lukaranga, Moba n'ahandi hatandukanye. Aho rero hakomeje kugenda hagaragara amakuru y'uko haba hatangiye gukorwa ibizwi nka infiltration bigizwe muri za Sarambwe. Turabwira kandi le Service de Renseignement Militaire ndetse na Direction Générale de Renseignement ico bari kugaragaza kubiri kuba ndetse bifitanye isano nuko muri ibi bice hashobora kuba hatangiye kwinjiramo bamwe mu basanzwe bakorana n'iza Sarambwe. Bizwi rero ko izi zabari element infantries ziriko zirinjira ngaha. Turaza kandi kubabwira ibiriko biragenda byibonekeza ngaha ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika akomeje kugenda hongerwa poste d'observation nyuma y'amakuru mashya yamaze kuba yamenyekana. Ni mu gihe rero hari uburyo buri kugenda buvumburwa na Demiape ndetse na Seneri uvuga ko abahatangiwe francement tactique bigizwe mu rare n'iza Sarambwe. Turabwira kandi opération de convertir ziriko ziragenda zikorwa nyuma y'amakuru y'ibanga yamaze kuba yavumburwa. Turareba kandi point de passage arrivé ziriko ziribonekeza. Turebere hamwe kandi observatoire pour la sécurité de Tanganyika yamaze guhindurwa mu buryo budasanzwe bitewe n'amakuru y'ubutasi agaragaza ko hashobora kuba hari abantu bahungabanya umutekano bashobora kwinjira mu gisagara cya Uvira bavuye mu bindi bice boherejwe n'izasara mu bikorwa bishobora guhungabanya umutekano. Turaza kandi kubabwira ibiriko biragenda byigaragaza muri aba batawe mu minwe nk'uko amakuru adushyikira bisigura. Ibyatumye rero hatangizwa coordination secret aho rero bitangazwa ko hari signalation de secret ibimenyetso bitagaragara byaca bivumburwa bigizwe muri na base militaire yahitwa Kakuyu cyangwa se porte ya Kermi nkuko bizibonekeza. Turaza kandi kubabwira ko kuri ubu ngubu reunion de coordination opérationnelle yamaze guhita itangira mu gisagara cya Uvira aho unité spéciale de contre-espionnage yamaze kuba yarungika abashinzwe kuba bakurikirana ibikorwa bidasanzwe byo kurwanya ubutasi. Hari kandi réseau de communication de l'ennemi yamaze kuba zavumburwa. Turaza kandi kubabwira n'ibindi biriko biragenda byibonekeza. Turarebera hamwe kandi uburyo abagore b'ingabo za Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo bapfiriye mu rugamba bari kwigaragambya bikomeye. Turaza kandi kubabwira uburyo Kisekedi yasingije Donald Trump kubirebana n'amasezerano yafashwe. Turaza kandi kwinjira mu nama ya 50 yateraniye i Paris ku cyumweru ku igenekerezo rya 13 umukakaro y'inteko nshingamategeko y'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Tubabwire uko ibi byaganiro kubirebana n'ibiriko birabera mu buseruko bwa leta Iharanira Rusange ya Kongo. Turaza kubabwira ko mu Rwanda polisi yarashe abantu babiri mu ishyamba rya Nyungwe. Turareba rero uko ibi byagenze ndetse tubabwire n'ibindi biriko biragenda byibonekeza. Nguhaye ikaze mu buryo butosoye. Niba ari ubwa mbere dukurikiye cyo ndasaboneraho yongere mu badawima ndetse n'abatazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Reka duhere Kremi tubabwire ibiriko biragenda byibonekeza ndetse n'ibiri kuba. Umujyi wa Kremi uherereye ku butaka bwa leta Iharanira Rusange ya Kongo. Kuri ubu ngubu biravuga ko FARDC ndetse na Demiape n'andi makuru akomeye yakusanyijwe na Service Nationale de Renseignement hagaragaza uburyo ki uyu mujyi ushobora kwibasirwa n'iza Sarambwe mu buryo bwari bwo bwose nyuma y'uko hashize ibyumweru bitatu bivugwa ko uwo mutwe w'inyeshyamba uri kohereza ba maneko cyangwa se espion militaire benshi muri aka gace kugira ngo basasubukure intambara mu buryo bwagutse muri Tanganyika. Nkuko rero amakuru adushyikira ngabivuga biravuga ko ku igenekerezo rya 14
Mukakaro 2025 inkuru zatangiye gucicikana ko arme ya Congo yatangiye ibikorwa bikomeye byo guta muri yombi abantu benshi hanini n'urwaruka rwo mu bice bya Kremi ahitwa Kakuni, Lukaranga, Moba. Bakaba ari abantu binjiye muri ibi bice ariko bitazwi iyo baturutse, aho bivuga ko baba bakorana n'iza Sarambwe. Iperereza ryatanzwe n'inzego z'ubutasi bwa gisirikare harimo la service de renseignement ndetse na Demiape ndetse na DGR, ryagaragaje ko hari abantu baje mu buryo budasobanutse muri Kremi baturutse mu duce twa Rucuru, Masisi na Bunagana. Aho rero bizagiye bivumburwa bishingiye ku ikarita bagiye basanganwa zigaragaza aho bari basanzwe baba, ariko ntabwo birasobanuka neza uburyo bagiye binjira muri ibi bice. Amakuru yizewe ari kuva mu nzego za FARDC na FDNB aravuga ko iza Sarambwe ziri gukora ibikorwa byo kohereza agent infantries, bivuze ko binjira mu bice runaka bagamije gushaka amakuru cyangwa no kuba bategura ibitero. Aba bitwa aba infanteri bakaba bafite inshingano zo gutera urujijo, kugaragariza abaturage ko bahari nk'abaturage bagenzi babo, gucengera inzego zibanze kugira ngo ubafashe za Sarambwe igihe zitaratangira kugaba ibitero bya gisirikare muri ibi bikorwa. Ibikorwa biri gukorwa mu buryo bwa operation clandestine, ni ukuvuga ibikorwa bikorwa mu ibanga rikomeye cyane, aho amakuru atangajwe n'umusirikare wa FARDC mu rubuga rwa WhatsApp ruriramo impuzangabo yagize ati bari gutanga amafaranga menshi ku rubyiruko rwo muri Kremi babizeza kuzabajyana mu kazi Goma cyangwa Bukavu, nyamara intego ari ukwinjiza mu bikorwa bya gisirikare nk'uko bizatangajwe n'umwe wakora muri uru rwego rwamaze kuba rwahabwa inshingano zo kuba bakurikirana ibikorwa. Ni mu gihe rero secteur opérationnel muri Tanganyika wagira ati tumaze iminsi turwana bikomeye n'abantu tubona baza muri ibi bice bagakodesha amazu ariko mu by'ukuri batazwi inkomoko, ndetse rimwe na rimwe hari abasaba ko bafashwa kwinjira mu gisirikare cyacu cya FARDC. Biro biratugaragariza ko hashobora kuba hari ikintu kidasanzwe kiriko kirategurwa mu rwego rwo gukumira ko iyo migambi izasarambye yaba FARDC ndetse na FDNB batangije ibikorwa bizwi nka retissage, ibikorwa byo gucukumbura no gusukura ahashobora kuba hari abanzi, ibikorwa bisanzwe bikoreshwa mu guhashya element infantries. Ibikorwa biri gukorerwa hanini mu duce two mu mujyi wa Kremi, ahitwa Kibamba, ahitwa Rukaranga, ahitwa Kayayo n'ahitwa Kataki. Ubuyobozi bw'igisirikare muri zone opérationnelle ya Tanganyika bwatangaje ko amaposte d'observation mashya yashyizweho mu nkengero za Kremi ndetse no mu nzira zose ziva mu nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika, aho bizagaragara ko izasarambwe ishobora kwinjira mu buryo bwa franchissement tactique, kwinjira mu bice banyuze mu nzira zitagenzurwa n'igisirikare. Bimwe mu bitangazamakuru biravuga ko FARDC ari ukwarira amakuru y'uko bamwe mu banyapolitike bakomeye bo mu ntara ya Tanganyika baba hari abatangiye gukora n'iza Sarambwe mu buryo bw'ibanga. Amakuru y'ubutasi aragaragaza ko hari amafaranga yo mu rwego rwo hejuru yaherutse kwakirwa na bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze kugira ngo bafashe muri opération de couverture, ibikorwa bigamije guhisha ukuri kubyo bariko birategurwa. Amakuru akomeye yatanzwe n'umusirikare uyoboye ibikorwa bya gisirikare muri aka gace ka Kremi ufite ipeti rya Colonel yagize ati hari abayobozi bo mu miryango ya gisivili, société civile dufite ku rutonde rw'abakurikiranyweho gukora n'iza Sarambwe, harimo n'abanyamakuru bamwe bashobora kuba bandika inyandiko zishobora kuba zituma abaturage batakariza icyizere abasirikare ba leta. Abangaba turi kubakoraho iperereza ryimbitse, mu minsi iri imbere tuzabata mu mvuto. Ibiro tubibutse ko biri gukurikiranwa cyane na brigade ya 12 ya réaction rapide ikorera nga mu gisagara cya Kremi. Ni mu gihe rero umuryango umwe mu miryango yita ku mutekano yitwa Observatoire pour la sécurité de Tanganyika OCT yashyize ahagaragara raporo ku igenekerezo rya 13 Mukakaro, bikaba rivuga ko zikoreshwa n'abantu binjira mu gihugu banyuze mu nkombe za Tanganyika cyane cyane hagati ya Kremi ndetse n'ahitwa Kavala Island, ahafite ubwikorezi buciriritse bwambukiranya amazi. Bikavuga ko rero ariho bamwe mu bakorana n'iza Sarambwe binjira. Izi
n'inzira zo bivugwa ko izasarambwe binjiramo. Bamwe rero baje mu bikorwa bitandukanye, bamwe barakoresha amato bakinjira mu bice bitandukanye. Yagize ati turabizi ko abashinzwe logistique de terrain bashinzwe gutunganya aho barara, ibyo barya n'aho bikinga izuba mu gihe bari mu butumwa bwo kuneka barahari ngaha muri ibi bice dutuyemo. Amakuru yizewe ari kuva mu nzego z'ubutasi za FDNP ndetse na FARDC aragaragaza ko izasarambwe zifite serire dormante cyangwa se amasanduku y'ibanga, ni ukuvuga ahantu hari mu mujyi aho bahora bategereje amabwiriza yo gutangira igikorwa runaka. Izi serire zikaba zikora ku mabwirizwa ritangwa na chef de mission uba waroherejwe n'izasarambwe nk'ubuyobozi w'icyicaro w'iperereza. Abo bantu bagira icyo bise coordination secret, guhuza ibikorwa mu ibanga hakoresheje telefoni zihishe, radio zikora n'inzogajuru cyangwa signale de secret. Ibi ni ibimenyetso bitagaragara. Hari amakuru kandi agaragaza ko izasarambwe zishobora kuba zigamije kugaba ibitero kuri base militaire yitwa Kayoyo cyangwa se kuri Porte de Cami kugira ngo bafungure inzira ya logistique ikomeye izazifasha urugamba ndetse no kugera mu bindi bice. Guhera ku igenekerezo rya 11 Mukakaro 2025 FARDC yahamagaje inama ikomeye y'abayobozi b'igisirikare izwi ku izina rya Réunion de Coordination Opérationnelle yayobowe n'umusirikare ufite ipeti rya General Major ushinzwe ibikorwa byihutirwa mu ntara ya Tanganyika. Iyo nama yemejwe ko hashyizweho unité spéciale de contre-espionnage, itsinda ridasanzwe ryo kurwanya ubutasi. Hatangijwe kandi ibikorwa byo gucukumbura réseau de communication de l'ennemi, kwinjirira imiyoboro y'itumanaho ikoreshwa n'umwanzi. Hashyizweho kandi check fixe et mobile, abasirikare bahora bimuka mu bice byose bikikije Kremlin bagenda bagenzura uko umutekano uhagaze. Hakomezwa rero kwigishwa abaturage uburyo bwo gutahura mouvement spécificité, imigendere iteye impungenge. Abaturage baratabaza turi mu gihirahiro nk'uko babivuga. Abaturage bo muri Kremlin baravuga ko bafite ubwoba bwinshi kubera iyi mitwe y'izasarambwe. Bamwe bavuga ko hari abanyeshuri n'urubyiruko batangiye kujya babura mu buryo butumvikana. Inshuti yanjye yabuze ku wa 4 w'indwi iheze nyuma y'icyumweru cyose igiye guhura n'umuntu watumye mu biruhuko akamubwira ko azamuha akazi. Ubu nta telefoni turi kumubonaho. Ibiro ni byatangajwe n'uwitwa Mwamba utuye mu gace kitwa Rambo, watangaje ibiri kuba ndetse n'ibiri kugenda byiyongera. Izabaye Kremlin bikomeje kwerekana uburyo izasarambwe zikomeje kuvuga ko zizigarura ibindi bice, aho bivuze ko ari lutte contre insécurité, intambara yo kurwanya umutekano muke igomba kwitabwaho mu bice byose by'igihugu, kandi ko ubushishozi bw'igisirikare bugomba kurushaho kwiyongera. FARDC iravuga ko ingamba zashyizweho zitagirira impuhwe uwo ari we wese ugerageza gukorana n'abanzi b'igihugu, nk'uko bizatangajwe n'umusirikare ufite ipeti rya kapiteni witwa Shabani Rufungura, umuyobozi w'ingabo ushinzwe ibindi bikorwa bitandukanye mu gace kaha muri Tanganyika. Wowe agaragaza ko igisirikare cyiteguye guhana kitababarira uwo ari we wese uzagerageza kwijandika muri ibi bikorwa. Benshi bavuga ko bihabanye n'icyo benshi baba bifuza. Dukomeje amakuru yacu tubabwire ko mu mujyi wa Ibeni wimuriwemo by'agateganyo ibiro by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru habereyemo imyigaragambyo y'abana n'abagore b'abasirikare ba leta y'intwaro rusange ya Kongo bapfiriye ku rugamba bari guhangana n'izasarambwe mu bitandukanye. Aba bana n'aba bagore bakaba barasobanuye ko babaga mu mujyi wa Goma wafashwe n'izasarambwe ku igenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa mbere 2025 bajya muri Beni bizeye ko leta izabaha umushahara w'abagabo babo bapfuye nk'uko bari barabisezeranyijwe, ariko amaso yaheze mu kirere. Mugiye ku igenekerezo rya 14 Mukakaro 2025 bahuriye rwagati mu mujyi wa Beni batwikira amapine y'imodoka mu muhanda, ari nako baririmba indirimbo z'uburakari basaba guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru washyizweho na leta General Evariste Kakule Somo ko yabafasha gukemura iki kibazo cyabo. Abenshi muri aba abari bafite impapuro zanditseho ubutumwa bw'amagana inyerezwa ry'amafaranga yabo kugira buti
twamaganye inyerezwa ry'imishahara yacu. Imishahara ni uburenganzira simpuwe, mudusubize kuri banke. Umwe mu bagore bigaragambije yagiraga ati twavuye Igoma ntiturahabwa imishahara y'abagabo bacu, dushaka amafaranga yacu kuko hano muri Beni tubayeho mu buzima budakwiye abantu kubera kubura ubushobozi. Ikibazo cyo kutishyura izi mfubyi n'abapfakazi cyagaragaye mu ntara ya Ituri. Guverineri wayo Lieutenant General John Luboya mu ntangiriro z'uku kwezi kwa karindwi yagaragaje ko itsinda rigomba gukemura iki kibazo mu buryo bwihuse kandi bufatika. Lieutenant General Luboya yasobanuye ko kudakemura iki kibazo bica intege abasirikare bakiri ku rugamba kuko nabo bafite impungenge ko igihe bapfa imiryango yabo itakwitabwaho ndetse bikaba bishobora guhungabanya ubuzima bwabo ku giti ntangire. Barasaba kandi ko ibi bigomba guhita bishyirwa mu ngiro vuba kugira ngo bizere ndetse babashe gukorera igihugu batekanye, kuko babona ko ibiriko birakorerwa bagenzi babo nabo byaca bibashyikira mu gihe nta cyakorwa. Dukomeje n'amakuru yacu, reka tubabwire ibyatangajwe na Kisekedi Chilombo, aho Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yatangaje ko yishimiye cyane uruhare rwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubumwe, aho rero avuga ko Donald Trump agira mu gukemura ibibazo bikomeye biri muri Afurika, aho yagize ati ibi yabigarutseho rero ku cyumweru ku igenekerezo rya 13 mu Kakaro umwaka wa 2025 ubwo yakiraga itsinda ry'abapasiteri bakomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagize Bureau de la Foi ya White House nk'uko byatangajwe n'ibiro bya Perezida wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Itsinda ryari riyobowe na Pastor Tavis Johnson usanzwe ari umuyobozi wungirije wa Bureau de la Foi muri White House. Yabwiye Perezida Tshisekedi ko bishimiye byimaze amasezerano y'amahoro yasinywe hagati ya Leta y'u Rwanda ndetse na Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Aya masezerano yashyizweho umukono binyuze ku bushake bwa Perezida Donald Trump n'ubuhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ijambo rye Pastor Travis Johnson yagize ati dushingiye ku masezerano y'abaturage ba Kongo kugira ngo amahoro asakare hose mu gihugu hose, abapasiteri b'Abanyamerika bashyigikiye Tshisekedi bashyikirije Tshisekedi impano zirimo ikimenyetso cyihariye cya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigaragaza umurage wo kwizera Imana. Mu butumwa bwashyikirijwe Tshisekedi kandi harimo ibaruwa yanditswe n'umwana w'imfubyi wo muri Goma mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Bibiliya nk'ikimenyetso cy'amahoro. Pastor Jackson Kambara, umuyobozi wungirije wa CCM cya Cecile de Innovation et Changement des Mentalités muri Presidansi ya Kongo, uri no mu bagize komite yateguye uru ruzinduko, yashimye cyane iyi gahunda n'ubutumwa yagejeje ku bayobozi b'igihugu. Yasabye abaturage ba Kongo gukomeza gusenga no gukorana imbaraga mu rugendo rwo gukomeza amahoro mu gihugu cyabo kuri ubu cyugarijwe n'umutekano muke ukomoka ku ntambara ziganje mu buseruko bw'iki gihugu. Yagize ati tugomba kumva amagambo y'abasakuza banenga aya masezerano y'amahoro kuko aya masezerano agiye kurimbura imigambi mibi n'ingengabitekerezo binyuze mu mashyaka ya politike, mu mashyirahamwe n'imiryango mpuzamahanga yagiye azanira abaturage bacu akaga gakomeye bagamije inyungu zabo bwite. Iri tsinda ry'abapasiteri ryateguye kandi igiterane cy'amasengesho mpuzamahanga cyabereye mu ngoro y'inteko nshingamategeko Palais du Peuple, cyahurije hamwe abapasiteri baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iki giterane cyaranzwe n'amasengesho, indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ubutumwa bw'ihumure, ubutumwa bw'imbuzi ndetse n'ubutumwa bw'ubumwe n'ubufatanye hagati y'abaturage ba Kongo n'abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero bivugwa ko ibingibi ari intambwe ikomeye iri kwiraterwa. Tugenda tugana ku musozo, turabwira ko mu nama ya 50 yateraniye i Paris ku cyumweru ku igenekerezo rya 13 mu Kakaro 2025, inteko nshingamategeko y'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa yemeje umwanzuro
gushyigikira amasezerano y'amahoro yiswe yasinywe hagati ya leta y'u Rwanda ndetse na leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uyu mwanzuro wafashwe nyuma yo kugaragaza ubushake bw'impande zombi mu kurangiza burundu amakimbirane. Perezida w'inteko ishinga amategeko ya Kongo Bwana Vital Kamerhe yavuze ko igihugu cye cyiteguye gufata inzira y'amahoro no gukorana neza n'ibihugu bituranye. Ashimangira ko igihugu cye gifite ubushake bwo gukemura ibibazo by'amakimbirane binyuze mu nzira z'ubufatanye no kubahana. Ku ruhande rw'u Rwanda, Visi Perezida w'inteko ishinga amategeko Harerimana Musa Fazil nawe yagaragaje ko u Rwanda rwiyemeje gukomeza gushyigikira inzira zose z'amahoro no kurwanya ibibazo byose bizatezwa n'umutekano muke. Umwanzuro wemejwe n'inteko ya Francophonie ugizwe n'ingingo 5 z'ingenzi. Umwanzuro wa mbere no gushyigikira byimazeyo amasezerano y'amahoro yasinywe i Washington DC ndetse unashimangira uruhare rw'igihugu cya Togo cyabaye umuhuza w'aya masezerano n'izina ry'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Iyi nteko yongeye kwibutsa akamaro ko kubaha ubusugire ubwigenge bw'ibihugu byose mu karere k'ibiyaga bigari, irwanya ibikorwa byose byo kwinjira ku butaka bw'ibindi bihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse no gushyigikira imitwe yitwaje intwaro. Inteko ya Francophonie yanasabye ko abagore n'urubyiruko bahabwa umwanya uhagije mu biganiro by'amahoro n'inzira zose zo kubaka amahoro arambye nk'abantu bafite uruhare runini mu kubaka sosiyete ibereye bose. Mu rwego rwo kurushaho gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano yafashwe, iyo nteko yashyizeho itsinda ryihariye rigizwe n'abagize inteko rifite inshingano zo gukurikirana ibyemezo byafashwe no kureba uko aya masezerano yashyirwa mu bikorwa. Iki cyemezo cya Francophonie igifatwa nk'intambwe ikomeye mu rugendo rwo kubaka icyizere mu karere, bikaba byitezweho kuzana impinduka zifatika muri aka karere. Ni nuko dusoje. Niba ari ubwa mbere dukurikiye fyonda sabone, wiyongere mu baje barimo kubana natwe ngaha mu makuru akomakomeye arebana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.